mortician kan ti chuan mi tu emo mithi song bol na thok tu ti na ni maya mithi kha phum turina buat saya voina tur thlengin ruam manna asiam ba ka mithi kha accident mu shom takte lo ni se amel mu nuam zo ka siam tu le athom no thlenga boy pui tu ani a troi mai lo na na boy pui tu embalming ti tu ani bok US anga te chuan an soi thin angin thi man hi to hle ani an ti thina boy pui ngai tam ema heng hi chu soi thui lo mai la hetiang mithi song bol tu mortician te na tur hi han suang to chin te min zong ti thei ani ho lo ole hetiang mortician te hian an na hian makti em soi fi har sa ti tak tak ten lo tong na sa thina chung thil ton te mortician te dan thil ton an soi rapom tak tak te chu kan ngai thla ho le ang he na a hian langsar taka kan suilan top oma case number te an thi chan te mithi kan song bol dan te po soilan na veka poina em om lo ma se kongka that taka khar huna chi a soi chi a vele bok tuna ka soi tur hi chu anu nung zok ang hiani soi vak chi lem lo ang hi zana night si fain chana zirtop zan fawang lai ni in pon lam chu avot le a in chung lam chu are le mithi pahni kan neya pakhat chu car accident ni in pakhat zok chu od ni rin ani a thil dang lam vak ani lo ma ani a boy puin an tek te chu ka vo a an compartment tura ve kanor lut ta a hemizan hian ke ma chia kani lova assistant pahni omin security officer pakhat a boka ani hi around ve reng bok dar som pakhat le chan ve lani a mithi pahni te documents kasiam zo chepa lekha ka boy pui mul lai chuan kabulatek pakhat chuan athil ti lai topin aron hoi pheya keima min en kanin ka hnung lam chu ron ena taksa kana rol lu na locker nung lam chu a en na reng mai atir chuan engma a soilo amit meng ti zau deuh tak mai chuan a ena makti in a en ani ber ka hnung lam enin ka hoilet ve ringota engma ka mulo locker te chu in khar ve ka che a omlo thir locker re thuap chu ni mai I mu em arun ti ta ke chuan engmo ka ti fata soi war lau takin locker in kara khan tu emokal ang deuh ka muwa atita a ke chuan ta son mo ka tia ka ko ka achan chu thil thei ani lo locker om dan kha kan locker sir le bang in kar kha fit khat em pot ling lawa pipe le wire vel ba ka ling lawa tu ma vakala avadin theina ni lo che a muwa jet phei chu a har khopang solai somo katia muang changin phok takamingin abu ngawa thlalim ang mayani aliani na sang lutuk aronti ke chuan soi hnong sakan tum vel lai chuan tek dang James aron lu don che lo ni a akuta chuan supply box engemaw zat aron kenga makti in akal lai chu loading khong ve reng lo ni in minron ena locker lam a en le a minron en le in lo mu ve ti ro aron ti ta mai chule kamur sung mai engi soi omzia kan tia ani chuan cooler atanga aron chhuwa chia thua soya cooler atanga aron chhuwa khan locker how in kara tho khan tu emoche aron muve manni ina soya thlalim ang mai ni in a chet topa apian mangpo a muman lo adum topa a cherang le a mishing pa ngai tan chuan khatia chet ngai na kha a omlo keni pathum chu kan ngai thata lawa security kan kauta achan chu kan omna restricted access zone za hian thil pa ngai lo kan mu chuan kan report sel turani a thlashang ani kan rin wang lampo ni lovin ru le lu phal lo tu emo an ron lu an ompal takin ti thila zo kani a security officer duty Morris chuan security footage chu min en puita a kan pathum chuan kan en veka atir chuan pa ngai vek kele sera po kan langa James po cooler tanga aron chuak chia churon lang boka heta takhian engemo athlengta monitora chuan ron mur po ni lo ron fia lo ron blur po ni lo chuan footage chuan thil dik lo aron om tlat
atang zeu ang mai ni in second nga vel footage chu abo mak mai ani afia le chuan James a ading khong reng chu a mu theya Morris chuan an rewind le thina dik theilo he second nga bo hi tek pani tena thlalim ang tak an mu hun lai tak khani le ngala locks velan endik veka camera chelo shima file korapa heklo video kara second nga all alo top mai ani report chu kan siam ve shima admin in IT lama pe chong vele a ani chuan compression lam dik lawani alo ti a DVR system hlui to lama chuan hetia chia hi thleng ve thina ma se kan system hi tharuk liam ta kan update ani storage pola tam a power backup a tha a boina a ngai lo IT lam thu soi po hi ni thein kan shelo heta tang hian a lawm mishang shangin an mit sira phe emo che an mu thin tak chu an soita zeu reng maya khatek pani tena an mu na lokar bula zel khanani phezeu ruang am nei tu ma theilo na tura chevel chu cooling vent te kan en veka akara pipe le trivel thalim dan tele eng chun khal thei dan te chu kan enama se kan thil mu soi fia na tur kha kan mulo engemo ani ber mai helai bulvela hian na kala thok renga kala kalpel reng chin ma se zan tin kana ka zo a prep light ka off le hian khalai lokar lam kha ka va ena tu engemo a oma atanga chwa dan tur zong em ni nge mi a ngak ama ang thima ve to tur nga ka muni o ka ti thin morg Mitthi da na hian rei takit hok to ni chuan re tlok mai hi chu ngaya inei to ang are tlok da ne ro adanga cooler rivung rite nangma ke pen ri le hladewa eng richer rite chu ngaya inei to abak chu are tlok mai zel ningani ani a kashiat reng chan chu khamini khan case pathum kan neya mi pahni chu thi dan pa ngai ni in pakhat hi chu dang dewa pawalai lam ni in apartment a thi mu ani a endik na chuan cardiac arrest ma se zo na ala oma ka shet ho chu a thi hun le ami biak nung ber ti de chu kan she theya arang hi zadar sari le chan ve vela lo thleng ani a paperwork velte kan ti zo fela midang song an ho to ke chu atul wang po ni lovin ka khotlaya tu ma lo laya restocking lo ti vel hi ka du thina nakina ka ti tur tho ani thina phone call le minti boy tu dang lo lai hi ka thlang ve deu thina kele ka na chia kan dun hian ka na hi sort thina ke jung puya kan da thin to tek te chu karem fela autopsy man ro te po ti fel tur lo nuala to tek hi ka tin nung ber thina an ming date case number ti te ka da fel vek thin zan ina pawalai thi po kulara kada to a cooler 4B kada kema ngein kanor luta akeya tek kavoa kajip phui boka coolerra karol luta aron thlen hian thomnu pa ngai la in bel renga kan hna anron thlen hi chuan hospital gaun anron hak tir tlang pui tor thina mase tunami hi chu ke kor ukha in kemis war ron ha a abana sana bunin asana pola kal reng jawar pakhat ka honga tek kanda na thawani arem fil ka tuma kasheta thom chu kashetani in shil aruk ri ang hi trum khat chi ani in a ring lova ka thil tilai ka top ri ka hoison lo ka chol top jawar chunga ka kut poila oma ka ngai tu a radio ko onamuni le security lam soilok lovin ron kalan omamuni le air system lama tang thom tang dai de ron chuak le nge ni ka tiril ru a Mitthi da na hi chu thom ne watama ngai thu tak vak lo atul thin ma sele aron rile ama ai na nai to atong ki langai renga she thei trok ma se fia thau si ani room ri ni lo cooler ri po ni lo thu chu ani athu zia she tura fia si lo thu soi ni nge si ani mishing o okizoi tak ang deu tun tum chu ka hoita cooler te chu ka kalsan ang che na lania are thua pa faya lokor paruk te chu sil thlapan ni ma se kha thom tiril fan rai zoi si chiang si aron rik chhuwa na kha ka sheto
locker for being yani he kan na hian thutluk na ka siam zong zong ngai lo ruang taksa a nerve activity la omwanga la ron che ka muto postmortem laya chu pachanga bo ruak ron chuak po ka muto ruang kan boi pui laya taksa tuiril chevel le ari po hi ka sheto via wani tuiril luang ri ringot po biology ani thilmak ani lem lo ma se hei hi chu adangani cooler lam chu kapana ka hlo awang ni lovin cooler kongka chu kawaki kzewa are vek reivak lawa kadinga locker kongkhar handle chu kalawan renga avota are tlok tlok ka ngai to a ari kha shele ta ila ingtin nge kati ang kati mi ka kol don nge ka thil ton hi document sa ka jak tel don mase thleng to lo minute som ni vel chu kala om lokare ro ka khoi non do lova tek te chu karam fel zawa supply cabinet ka lok boka case maltina thilthleng engkim hiziakin kan report vek china ka thilton pawalai pa cooler atanga thom ka shatero ka report lo he na a engkim hi soifia tulan ni bik hek lo atu ka funeral home lama pawalai pa hisun ani a autopsy a chuan ataksa a benzodiazepines alautam hle a odi ani ti pal thil thu a thi ani alung chha thak viau rol hian odi thi hi antam khop mai khalo kara tang khan thom ka sheto ngai lowa ma se ka ngai to alo theilo abikin zana prep room ka oma are tlok tlok lai chuan thlasang rap tak o ani lo rap taka thom le room ri po ni lo shil rukri ani kha kha anai le a kashiat tur soya ang achang chuan kini hi an biak tum nung ber kan ni angem inrin ma a thi te anlu anga thon thu top ma a thi ta te inrin ma akal ani thin si eng tak nge soyan tum thinang le ti ka ngai to thin Mitthi da na ina hi chuan boruak he dang ve tlatania hospital pa ngai nen te khin phei chuan a re tlok tlok mai ani kar to pa jana phei chuan cooler rivung vung mai zong hi kan hriat ani thina heng zan night shift na hian lawm kha alarm kha arun in chan kan fridge lian hi kan thuam thara Mitthi kan da na hi a hlui kan hnol to a athar digital thatak mai remote manga control the a temperature track the effect athar kan nei thara kar kha chung chu boina kan nei lo ti chuan ni nga ni zan tlai ani a dar ni le minin som pasari vel bor ani a alarm kan fridge pakhat alarm aron ri display a loka indica compartment 6B zone ani a temperature a boina danglama omani ang ti in panel ka honga acha 36.2 degree ani azon chukan ina arwanga omlo thildang po engma omlo ma se hetiang unit thar hi chuan a omna borua aman mai lo ve theya hun liam dewa khol point just ve mai zel chutiang chuani karinga alarm chu ka reseta manual test ka tilia error ko ta omlawa kongka ka khara thom engma omlo ma se atu ka athleng le a hun nga ya tray nga ya machine kan da na chin tray ruang omlo na a bok temperature danglama om silo tuma heta hian ron om tur tray ruwa karon om tur hi an om heklo loka chuan ka chin chha ve shima 6B a alarm zan ni na temperature buaya omlo tray a ruang po omlo ti in maintenance lamin he kalok siam hi an ron en non karinga an endikemo kha alarm tiri theitu sensor an thlak vele mo karinga mase ka beselo dewin zo na min ron zo dai khalo kara khan tu emo an login emni an ron ti a record kan en non le a kar khat item chu kha tray a khan tu ma kan la da lawa refrigerator thar lakani a athara chang hian gan lamang mi alo nge zan nga la ya rita thil thleng palani theito lo zan tin dar ni le minute som panga changa dar ni le minute som ni vela alarm chu 6B a zel chuan arita sia mai temp deviation barak danglam om angin system in alantir china tray ruak vek ni sia khan heta jang hian zana duty thin tek how chu an wang tana kha tray khan man lawa om kha du lawan yang ti in fiam thu in an soya a chen chuan kha alarm tiritu sensor khan kha tray om nung ber ruang kha ala shereng an yang an ti bok
heng lama hi chuan hetia wan vel hi nuam alom ma se anui za thlak to lo chin a thleng thin a chan chu zan khat chu 6b a chuan tray a chuan ruang anda chin ta a Mitthi ron thleng thar ni in thi dan pa ngai thi ani a nu pakhat upalam to ni a anji phui fel veka 6b a chuan anda ta a alarm chu arik to lawan be se ma se a hun ngaya arita thau tuna chuan alarm rik chan hi borak in thlak wang ni lawin systema lan dan chuan 6bme tray Mitthi omna kha a malama inches thumin po chhuwa ni in po lu le ani ti in alo in ziak thla le sang ti vela hian ka buai ngai lem lo he na hi kumsom ni don ka thok ve ta power lam buai na te gas leak te wire buai te buai na sang sang ka mu to ma se a chana om zel tunami hi chu ka hre thiam theilawa tray input chhuaka input lut le kha engemaw taka om karina wangin he kan fridge lian min install sak tu te hi ka beta a atu kan ron kala team ron kalin te sang an ti a system an endi ka diklawan mulo 6b a alarm sensor chu thareng ma sian thlak ta hiala ma se amma kani tray mishing omlo na tray ruaka apiang chuan alarm chu zan tin chuan arita thina ni kha tray pakhata zan khat angzel ari a ari kwala zandanga 3a aduta 5c tiang zel hian tray ruak omna zela a hun ngai dar ni le binit som panga tanga dar ni le min som ni vel bor zelani staff te chuan nga ya an nei to maintenance lampo kan ko to lo loka ero kan chin chhia thawa a thenin wak vai lo kirle antia a then chuan a mazan tray ruak alarm rik na chu an tri riau to thina Mitthi tharda an she pha thin zan kha chu tek pakhat lo upalote night shift thok thar ve chaute hian min zota ana ruang te kha ani ringem kal anna du lo wanga ni theyangem atia mase ka ngai dan ka soi velo a chan chu hi kal du lo la cham ri du lam ni in ka shelawa karin dan chu ron let le lam zo kani hun re tak la thim lai ni chhuwa ma huna khan ron let le an ron du ani reilote talpo engemaw in ron omle na tur an ron zonga chu tray ruaka khan ta ngei kha na ron oma areilo ma se shiat tur si in a ron om thin hetare tak ka tho to nuwa ka shiat chu munruwa ko veka po hian shiat rengna oma munruwa ko veka tangpo thangkho ka om the ti hi ani he na a kan thore to hi chuan thil shiat kan nei ve to thina ru tliak le khi a an chet swal dan tur kan she thei ve to he chu tluk wangani he chu thil dang wangani ti in ani lo pon natna rirulam wange natna pa ngai wang ti po kan thlar sang thiam to khop mai silai ka hliam te po hian landan bik aneya masia changi chon thil mak kan hu ve thin ama kani mai lo thil in ang chia soifia ngai na omlawani hi thal lai a thil thlengani a ka hriat reng chan chu kan cooler kan da that chu kan phur thar vele a Christmas a ber hi tho chana aron thlenga pawalai lam kum somli chhovel achungte ama aron kana ron nga event tu tur po ron omlem lo a thi chan hi hriat ani lova autopsy ti alani lo nen a apartment a ama a mu ni in a omna hi khopui fe mani a ina lu ruk na nu ma omlova damdoi mu tur omlova ama alo inven na ni tur om ang hliam om heklo kamit la tu chu atak sadin hun ai ma chuan a hliam pakhat kha ani fel fai dewa a om veilama a chuk zonga zaina om kha thi pha na tur khopani lova ma se a om na mun hi amak a inzai fel thapa uluk taka zai ang mai ani abul vela hliam dang a om mia lo atir chon ama inzai ani lo po in vunnat na engemaw wanga moni le kati a coroner poina lo mu a hliam te chu ziakin kan chin chhia veka oma zai soifia ngai na omlo ani ber anua ama kan tifaya kan da fela kan thengel mai ni aliama case ni na chu aron thlengta he kan thona laina hi chuan ngai tu buai vaklo kan zira atul boka ma se chu ruang ka hong chia chule kapum chung chu ani ngul thein ka shia pa upalam a mani ni liam ta ami nen khan in kung kai na nei mia lawan ni a nam race shan lakan nia an chen na po ain ang lo mi sang lakan ni
ma se an hliamero a in ang chia mami hliam fel fai em mai a thi chan ni si lo mak kan ti em ang chia kha ani an oma in zaina fel fai tak athuk zong po in ang veilama ve hliam sei zong thlengin inchis li vel ve an ni a engki mai in angani mai tu emo in uluk takin te thlapa azai ang mai ani light chuan chunin ka en chianga ani theilo ang ka ti mi thalak nen tu na mi chu ka en mil vela tek dang ka kawa ani po chona en dik veya a thua angoi phota a in ang chia aron ti tu na mi po hi thi chana hian a hliam hi ani big lova heart failure ani ma se helai a vela hian zai alani ngai lova pacemaker a ngai hek lova kan en dik veka ami ni liam ta ami nen khan engti de motal in zom na nei le nei lo kan ena in an na an nei lo misang lakan ni a damdoi ina enkol an ni in damnoi in anga an la mia lo bok an thi na mun po in hlat takani tum ai re ka thua pathologist ne na po ka soya chana thata ka nei big lo accident le inti pal hliamin ang chia chu a mu nual to thua soya ma se hi chu ni lo thi dan pa ngai thi an ni kha an thi chana ni lawa tumwang renga ti a ang hemikara hian Mitthi kan nei zela hliam in angero an to lo tudami pani te ero hi chu that takin kan chin chia in angdang a omle takin ti in mase to lo mase kan ngai to top theilo Mitthi da na ina hunrei tak i thok to ani chuan thi na hi tu nga shet lo hian adot te in hunbik nei ang mai ten aron thleng ve thin ti hi iring ve nge yang he papani te hian hliam in ang chia neya an thi chan tur hi ka shelo he na hi chuan chan na kan hu vek ngai lem si lawani hi tu po Mitthi da na mor ka thokrai to deute chu zo tro u thil ni na engkim hi lekha azia fel mai theyani thin lo August thani in pon lambo ro ka ritina wap le a in chunga na thoka kan thei hi kan lom em pha na tur khop ang khani in chunga khol mangte in bo ro kan ti dai theya ka ti thin ngai te Mitthi ti file boy pui vel chu ka ti me ka cancer stage sang ve to tak thi ani a paperwork lam te ka ti le a ke jung puya tek ka wa to bok chhuat chu ka ti fai le a Mitthi ka sil fai na nu te ani a taksada na tray te chu ka spray boka tui chelwan na bangkil bul ka warap chule ka hit vekin ka shia chiang takani cooler lian puya pen lut ang vel kani borak vot pa nga yani lo avot na lai bi ka dormet tiat vel chuata tui chelwan chua na kobul vel chu azon vel chu vot bi tlatani chu degree som panga ve la in helai room chung borak pa ngai ai hiana vota glove ka wa chung po in ka kut vela multhi chu ding sung mai thermostat ka endika 30 degree a oma prep room ani a hi kan da thin da nani ka kalsan na chu lum le avo na la ya ka kal le a ala vot reng drain tuiluan chua na zon tak hi vot ni se chuan kala the thiam de wanga drain lai tak hi ni si lova drain zone vel chu ani khalai de chia kha vot cooler exhaust thok dana diklawe monile o katia ani lo pon floor tile waya hian hu lai o manga a huron chuakena ti da ya moni o katia ngai thota ka wak lawin ka na ka thok zui ta zoka ma se athleng zel borak vot chu tuiluan chhuana drain bula chuana chara thlasika po ni se room chung chu vot vek ma se helai big hi chu avot big zel ka soi chuak ta a drain te chu check vek tura mithiam kau ani a li ka lawa borak che tur chhuat nuai lama hian heklo coolant ta li ka le lawan ena a lo thermal imaging an manghiala avo na lai chu borak ang deu khu ang deu purple le apol in pol baka asir vela asen le sir thlum rong hi chu lo lang nge ya avo na lai nge yani ma se a chan turan she theilo le hnuaya refrigerant line a lova cooler a heklo soifia theyani lo kan wang tana Mitthi dor met lion yang te kan ti thlasang AC te kan ti ma se chungri la chuan nui aza haulo avo changa avota avom fu peichuan baka thi thut na le na pa ngai ni lo thi te hi he vot na ruma
he ruma nge hian kan lo da zia lo ni a avut lai tak bul loka hian an mut na do kan kan da nge a vi hlum ka hlum accident le mani in ti hlum ti te ani vek lo na in atam zok chu heng hian ni ka ngai to a he room hian heng case te hi apot big riawa moni ti turani hei wang hian thi dan pa ngai lo de uleka thi te chu helai room a kher lo ani lo pon helai room kan da zia thin na avo na bul loka do kana hian mutir to lovin ala de uleka do kana te da kan tum chana ma se ngwange moni staff in dai lo wang tele manro in dai lo wang ani lo pon boina sanga wangin helai do kana bok hian an om a chul le chin vot lai chu a in son ngai lo chuat kilama a na ngai a hlerani zan kha chu mithi pahni kan neya chuat a thi sen ka ti fai lai chuan drain bula avona thin vela chuan thil khu chho ang hi ka mu a khobo laya ka tanga khu chuak ang mai hi ani second ni khat vel chia ka mu ka en chian mai na bole room temperature ka en dikli at 38 bor lani in khulang tur chuan alum ma se kha thil ka mu lai khan ka dan kha ka shereng ka hlau lawa ka en top thom nei mia lo ma se aring ka ti ka hlau lo soifia po ka tum to lova ani theidan tur chut vel po ka tum to lo abul vela hian kala thoka renga staff 32 he drain bula hian an ding du lova heruma mania ompo hian she mi then khat pon helaya do ka na hliam na deu khoi an she pha a kadem chuang lo ke pon ngai tu boy vak ka du to lo ma se helai avo thin na lai bula ruang ka khoi chang hian abikin accident thi in rin ma thi te ka khoi hian chuat lama avo na lai nge hi ka en le thin ka en than wang bo ni lovin ka za wang zokin a chan chu kha vot kha akal son ve ngai lo kum liam zel ma se achhuga mi te po lu chhuak reng ma se helai mun vote ro hi chu akal son ve ngai lo